State government afaba awon ba mapurut na bahot na bada miyam gi mateng thauna madi leng manu na sat mina bachangi hana si minister en biren na fongdok rei Komputra hundoirak soba Battle of Infal gining sing thorum ni lak pada malem gi anis tu belanjau da thawai thak na lan ni sing bakam di kai ki na rei Japanese ambassador Kenzi Hiramatsu na may lot at sing the Indian Peace Memorial da anis tu belanjau da lang kita lan ni sing mapamda ikai ko na rei Nuit mga ni sobra sa tarakira Siru Lili Festival Lotion Kre kumaya sila sing kaman di marka hena pabama di land ore sinuhana Governor Nazma Hatran photo kre Amasung anabas sing di sel lawi hada di video ma di kudam sangkam kaya labor di ningom ba romance bis sustain tau kita ni hana Zelimski Director Professor Devan Sangoraki Maya mukurumzari adom yang bida bisa impact news ni ayokram somen ron hauzik pungza asfaw gi maroi ba pausing miyam de pijari Manipur gi ano balenga ka sina state sida afaba awon ba mapurun namba astet ba pandam thamli adu masi oyan se harabade miyam gi mateng thauna leng manan stat min ba yawdr badi ngamloi haina si minister en biren sing na fongdok rei State government sindura han Manipur Rifles ki banquet hall da pangto kiba anti-terrorism day gi thoramda wangang laduna si minister na ngarang Technopol district ki manung chana leiba National Highway sama sumna ani gi kwatha lamkai da militant ni han chingna ba singna attack to security personnel mari sokiba gi thodok pu akan mamong da yaning da fongdoki ngarang gi thodok da pu pang da thawong ni han su fongdoki Suspension of operation sanadona lariba loop singna sathariba thabak thauram sing yangsin batana tana surrender tauraba kadar singi rehabilitation package so nauna semdok pa mathau tai hana si minister na fongdoki santi yama de sakot pagi pauzel galuna na lakleba anoba government asina bab tana da bakhudimak wari sanaduna waroisin purun na bahona gani adubu state kingam khay yama de miyam gi apun bagi matang da kanagumba lup amataga government asina compromise tawro yana so si minister na fongdoki furup marshal marakta nungsinan dana bagi masak oiga da mawong da state asigi CSO sing na so yariba makai media da sengdok sengjin natraga claims or counter claims na singba tawbi dana na basu appeal tawki Tha kuding itang tara mga da miyam gi numit pangthok libasina government amati miyam gi marakta hena pau fauna handuna government asibu miyam gi government ama ohen mada mating pangli hana su chief minister na fongdoki sahi kuding me kunma thoi da pangthok pa anti terrorism day gi thauramase Manipur gumba miha mipun toiba made khana sainab gi thaudok yamna leiba state amadadi yamna mari leinai hana ngasi gi thauramadu da saruk yakeba CAF and PD minister Karam Syam na fongdoki Kwatha ki thaudok ta asok apan nangkraba security personnel mari gi phevam si minister na hakteng nan chatuna yangshin kre asok pasing government ki maikai gi angam mating pangduna layeng gani fongdok kre ete gadu gi harokpham thizin ba haure singna ba khara su laire makoi gi mathakta sub sub action lokhan ba hotnar gani hana su si minister na fongdok kre National Highway Samasum ani Kwatha village ta ngarang sakhangdab sengna ID ani pokayan kibada asok apan nangkraba sub inspector Lalmin Thang mangte yauna puna security personnel mari housing siza hospital gi general ward amsung pediatric ward ta laikat naduna lairi Chief Minister nong thum birena luching duna ngasi sok police personnel singi fibam yengsilu bada top khongnang khongdagi Imphal East police ta constable oina laiba naurem beswajit ki oi thangba mamit ado aru fibam da lairi haina doctor na fongdoraki Androdagi Imphal East police ta constable oina laiba SI Gaurahari gi fibam su adumak luna lairi sub inspector Lanmin Thang mangte gi oi thangba nakongda ID gi ahobu makhol na yeshin kiban taba yadam gi awaba khara lairi hana su siza hospital gi managing director Dr. Palin na fongdoraki naruptagi Imphal East police constable AK Martin Star gi fibam de makudam sung mangsamda sokpana yamna nungsathini ngai oidre hari Chief Minister na soklo police personnel singam sung makhoi gi imung manung gi mioi singna nungsa thi dana ba pung thaugat wai kya fongdok lamki loina Chief Minister gi khongchara da Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar CAF and PD Minister Karam Syam sung police ki atai makok thong official kya su yauki
सुगुम्बा यामना सिविल मयामगी मिशन प्रजागी सेवा तौनबा चटपदा बोमना अटैक तौरदि कमाय तौनि सिदि सोशल सर्विस तौबदा समाय तौबसिदि अदुना खै स्ट्रॉन्गेस्ट टाइमदा कंडेम तौवे अदुगा मसिगुम्बसि मतुंग थोनबिगनो मरमदे अखै गवर्नमेंट सिगी मेन पर्पस अखै पीस नि हुजि उबिरमनि सिंग दमपुना मक्ता अखै पुन्ना हिंमिनसि पुन्ना लेमिनसि चाखुत्रा चम्माना हिंमिनसि हाबि वाखलोंदा लाकाना अखै वाक तौरिबनि aduna koi dadi any kulai bible egera pai debo egera anybody da koi peace ki message ne koi laksebse sum ya na doksila gadi government chu ai koi gi stand lorok da yar oi koi masil ngata ni akoi I gi mari ngata ni akoi fajana politically karino hengam solution por ko yai adu soibu sing sigi koi sangba layeng bada ke da darkar lai sing do koi on duty da sokuni ana koi government loina madugi biar toguni masi huzik phau budda madugi sapchaba koi identify tobung amdri adu koi intelligence report kari dorokanda possibility oiba ani hom dilai adu at the moment koi madu haidok pada nungai tri adu khangdi tunu khangani koi gi mide attack torodi moi phana na ba ani matung ina book tongna ba thiba humba tawai koi already hogre ama khasu sathagi gine Kwatha Khulda Laiharo with Thorum Yaur Home Department Parliamentary Secretary El Susindro Madi Maki Escort Kanguda Sakang Sing Aidi Poka Henduna Asokapan Nangan Kibi Tawung Yaning Fong Tunangasi Miam Wakan me from Satakray Lamlong Kaitel the Sataki Wakan me from Masika Marilena RK Bimola Kaubi Kaitel Pamidupi and Fongdora Kibada Assam Rifles Nangak Selibama Famada Bom Pokai Bibasi Angak Fawi Miam Yaifan and Honoriba MLM the Asugba Tawong Sataribasi Yaning double Lairabasu, Wari Sarga, Warushin Purpa Yabane, Maramaduna, Karambalufna Karimaram with a Tawong Satabano Hibado, Atu, Matamda, Sengdok Piro, Kariguma Sengdorok Batarabade, Kaitel Miam Akan Mukongjang Sing, Sanchingani Fongdoroki. Adok Matik Magulay na Babo Maduna, Mangwanda, Etek Tawdana, Hana Batimzinga Ibase. Pen balai rabasu pamin naraga wakal ta na khanaraga kariwari kari tawi haba solve tawdana afaba poraksi karamba misangno karamba lupno karamba sangstana asugumba MLA da hana ba thabak satharak patemjing ba se ima ibele khoina phami ba se pen da badagini kari maram gi damak no haiba maram do pibira u ai khoi madugi matam do piraktri ba ba khongjang khuding jangsan gani Parliamentary Secretary El Susindro Maitena Nompu Ningthawam Sung Panthoi bi Harau Yaw Lakpada Ambush Tawkibagi Mayokta Nungaitaw Fongdok Poina Kwatha Community Hall da Miam Gyobo Mifam Pangthokre Ambush Tawribadu Kari Maram Gino Haiba Marilena Sing Atu Matam the Sengtorok Trabade Kwatha gi Khunja Miam Thoraktuna Kwatha Lamkhaida National Highway Samsum Ani Ban Tawgani Amade Atopa Akan Mukongjang Ka Changshin Gani Hana Kwatha Maitei Baptist Church ki Pastor KSH Yai Mana Fongdokre Humbutra Humdoirak Suba Battle of Infal Gining Sing Thorum Pangthokre Malem Gi Suba Lanjauda Thawai Kubak Tahap Tuna Lanting Nabada Matwai Kathokra Lanmi Sing Bafamda Ikai Kumnaba Utkre Manipur Tourism Forum and Second World War Infal Campaign Foundation Sinduna Infal War Summit reading as Upung Mapan Makai Taba Matamda Laikidra Singi Kubam the Haikat Leka Tamki Loinana Minidama Tumina Laiduna Atoba Singi Mafamda Ikai Kumnaba Utki Tauna Fabalan Missingbo Ningsingbo in a Pangtok Ngasigi Tauramada Government of Nagaland Parliamentary Secretary C. Apok Zamir Japan Embassy Political Section Deputy Head Inoi Sunichi Burma Campaign Society Chairperson Akiko MacDonald Amasung Manipur Tourism Forum and Second World War Foundation former President Dr. T.S. Dabalina Singba Sangnarba Miokian Sarugyaki India da Japan Ambassador Oina Ladiba Kenzi Hiramatsu Humbram Doisu Battle of Infal Gining Sing Thorum Yauran Bagidamak Infal Airport Tunglakre India da Japan Ambassador Oiriba Kenzi Hiramatsuna Maibum Lord Pasingi Indian Peace Memorial the Ladiba Anisuba Malem gi Lanjau the Lake Hidraba Japan Lanmi Singi Kubam da Hai Lake Katuna Ikai Kumna Kray Mamangai de Gileraklaba Japan with Manipur Maria Yenguna Manipur the Lambi Tong Mai Singam the Tongan infrastructure sing Semgat Pada Mateng Pangner and the same Shadun and Layhana Japan Ambassador Kenzi Hiramatsuna Fongdokray Malem Yeni Subalanjau Isarukam when Infal the Sona Kibalan Fambu Ningsing Laduna Ngasi Manipur Tourism Forum Amadi Second World War Infal Campaign na
Tourism Department ga kusamnaduna humdoirak suba anniversary of Battle of Imphal World War II gi thoram pangthokhi thoram adu mari lenang asi Japan Ambassador Kenji Hiramatsu na maibam lot pasing da laiba Indian Peace Memorial da laktuna laisu kat kibagaloina na Japan ga kusamnaduna kari karam thabak sing Manipur da pakhat pa yabagi haibadu hayeng Manipur gi Chief Minister ga unaduna wari saraga ni hana phongdok lamki. I came here to pray for all souls of ex-soldiers who sacrificed their lives, especially Japanese soldiers who came all the way from Japan. And also I really express my gratitude to all the local people who keep and maintain this place in a very proper and beautiful manner. This region of India has a special meaning for Japan because of the long historic bond and a lot of friendship I feel whenever I come here. So I feel very much obliged to do something for the development of this region, particularly by supporting the construction of infrastructure such as road, electricity, among others. So we are very pleased to hear from local government which kind of project they really hope. Urkul ge surui khul yauna mafam om da mit manga disopna chataraki basirui lili kumai harau tayam ga loina na ngasi losin khrei losin mi thoram da thoi ba mitung len oi kiba Governor Nazma Haptullah na pangthok kiba sirui lili kumai asna maram orga singtam ani da maratapa tangdu laita ba mayona mada purak patana tana isilina oibagi lairam mari adu hanjin ba oida sanu haina phongdok rei Governor Namaka Tardu Manipur say tourism ge potential yamna label lamdam amane orchids flora de fauna da maming sa libel lamma sid leisure ba pukai sing asibu kanbi ba mati saktak bi ngamdrabade thamo isok ngai oigane serui lili bu fazana malem pomba khangan ba ngamlabade lamkoi ba singi pungning singsin ngai oigane lamkoi ba singi pungning singsin ba danatana mafam sid lairiba environment kan nabagi matangda awareness pi ba danatana lairiba mioi singi fibam phagat han ngamgani fongdoki Sirulili kumai loisin gi thoramado Urkul town da leba Tangkul Nagalong ground pangthoki thoram gi manung channa natki oiba jagoi isai kyasu khudol tamki kumai ase haurak padagi satharak leba flower competition da makok mathang takraba mioi singda governor na manamathun su khushinaki ngasi gi loisin gi thoramado da speaker Y Kemsan IFCT minister Letpau Haukiv education minister TH Radhesham health minister L Jayant Kumar yauna mioi kyana saruk yaki The lily which flowers in late May to early June is becoming rarer, and many experts have felt that it may ultimately become extinct. While very proud of our biodiversity, we are also very proud of our cultural diversity, religious diversity, and this is a symbol today is the unity in diversity of all forms. God has given us the most beautiful land which has never been exploited, which has never been made known to the people. We should know each other. We should work together. We should be one people under one flag, that we are Indians, we are Manipuris. Zenemski Radio Diagnosis Department da attendant opening Bromes ko miway amana anabadagi sel low haina anti-corruption cell da wakalak padagi suspend taw kraba matung da sel low kibal laiti haina media da phongdor kliba se aran bane miway asan anabadagi sel low habigi video made khudam sangdam kya laibadagi suspend taw kibane haina Zenemski director Professor Deven Laisram na sengdorakli ngasi nung tilma ki office chamber da pamu sing unaba mate Deven hai ki bada Jenims hospital da layeng balakliba senfam khudima case counter changa da bane adu bunumina da case counter da piga da senfam adu romes na lokshin ki bane mahak na tawki ba aran na thawung adu ki matang da anti corruption cell da ki wakat ama lak ba ki yengsin ki loinana mahak na cell lo ki video footage ama mioi khara na piraki masigi matung ina committee am sem dona thigalaba matung suspend tawki bane thawdo kasi ki matang romes masayo na video footage adu yengminar ba matung da mak masana aran tawrure ngak piu haiba fawu laiki maramandona romes na media da Jenims bulana won fongdorkli wafum da miyam na thaza biganu haina apil torokli mangna summi haiduna Manipur prajada
जेनिम्स अथॉरिटी बु अदुगा फजना मथौ तौजरिबा सरकार असिबु लानना उहन्नबगी महांगना तौरिबा अखोइगी स्टेप्सिंग असे पूरा अखोइना कंडेम तौई अदुगा मतुंग तारकपदसु अखोइना एविडेंस यावदना जेनिम्सना कैदौंदसु मी अमगी मथक्ता अखोइ सस्पेंड तौगदब लेते लाना पाक्थोकपिबा जेनिम्सता रसुमा मयामसिदी मयामना थाजिबिगनु एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट डॉक्टर की भी ओइरो नर्स की भी ओइरो टेक्नीशियन की भी ओइरो डायरेक्ट लाक्पिरकांदा एमएस ता डिप्यूटी एमएस ता डायरेक्टर इसामक्ता असी कंप्लेंट सेक्शन पीबीयू एंटी करप्शन सेलना यामना फजना हांगिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बंगलो की मयास लेरिबा ऑफिस ता लेरिबा मसे चपिरकांदा एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट से मयामगी अवाट अपा खुदोंग चादबा मायोकनेबा पोट खुदिमा से अमुक्का मसी पाउ पीबीयू हाइबसे अइना प्रजादा अइना थमजरी मसे चांदल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा पी रालरिंगखु खुलदा लमखांग जाति गोइब लमखांग कल्चर डे पांगथोखरे थरमदु लमखांग लिटरेचर सोसाइटी अमसुंग लमखांग नगा खेवीर कुनपुन सिंदुना पांगथोखिबने कल्चर डे अदु लमखांग नगा खेवीर कुनपुनगी फिराल सिंगतुन हौदोखि थौरंगी मनुंग चना लमखांग जाति की नाट की ओइबा जगोई से क्यास उटकी जाति असि की तोंगान तोंगान बा कल्चर सिंग ओइबा लिटरेचर गा मरी लेनाबा पोचाक सिंग यावना कल्चरल डीवीडी अमसु फोंकी थौरमदा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिहुत सिंग यावना मियोय क्याना सर याकी कल्चर डे अदु की सेक्रेटरी लवसन सिलसिना साउथ लोमदगी अमदी हिंदी की कल्चर नंबरम ओइरगा नोमनोमगी मांगस्तिलकलिबा जाति असि की कल्चर बु कल्लौनबगीदमा कल्चर डे से पांगथोकपने हाना फोंदोरखी ऑल मणिपुर म्यूजिक एसोसिएशन सिंधुना इसै सैदिनबगी थौरम अमा पैलेस कंपाउंड लेबा श्री श्री बाल मुकुंद देव म्यूजिक कॉलेज पांगथोखरे इसैबु प्रमोट तौनबगीदमक पांगथोखिबा एकेडमिक प्रोग्राम अदुदा ऑल मणिपुर म्यूजिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जोधा चंद्र सनसम सेक्रेटरी ए रोबिंद्र सिंह यावना इसै नोमाइगी लमदा सकनारबा मियोय अमदि माहिरोय क्याना सरुक याखी ngasi isai sadinaba adugi saruka moina moirangthem kumar singna violin recital basaspati mayum dev kumar sarmana tavla recital amadi laimayum devendrajit sarmana vocal recital khudol tamduna tilleba miyam gi pukning jingsin ki खुदेंग थाबीदगी नागालैंड तमिलनियम की वांगमद उपुरम ट्रक मपोट अने सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन सदर ईस्ट रेंज की ऑफिस टीम अमना फाखरे नाकलमरमदा उसिंग असु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सील पी किबा मोलनोई बिट ऑफिस की डिप्यूटी रेंजर मोहम्मद अल्ताफ अली खान बु प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अमदे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स केरेल होवी अंगामीना ngasi चेरोल अमा थोक्तुना सस्पेंड तौखरे उपुब ट्रक अनी मोरे खुदें थाबीदगी तोंगान तोंगान चेक पोस्ट क्या नियम कायना लांदुना लाखलगा ट्रक अनी खाबम मताई गार्डन की मफम अमदा पार्क तौदुना थमलखिबनी ट्रक अनी असे यामना सिंगनानिंगाय ओइबा मोंगदा लैरे हेबा पाउ फंगबद ngarang numdang pung 9 ताबा दुआइदा मंत्री पुखरीदा लेबा सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन सदर ईस्ट रेंज के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एल जोय कुमार लुचिंग कांगबु अमना फागतखिबनी उसिंग असे नागालैंड के दिमापुर तमना पुनरबा होनरमदि हरि यामलब उसिंग असिबु पुबगी ऑफिशियल फॉरेस्ट हैमर मार्क मोलनोई बिट ऑफिस ना चेसांग अमता यावदना पीरम की बने हरि थौदोग असि तुंगदंग से एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार ना मंत्री फुकी फॉरेस्ट ऑफिस ता फागलब उसिंग पाउमी सिंग उठकी मिनिस्टर टी श्याम कुमार फोंदोर की बदा आइन यादब मोंगदा उ करबार तब थिंगननबा मदे स्टेट असि फॉरेस्ट रेवेन्यू हेनगननबा संगसिलक खोंजंग असिदा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग मतेंग पांगबियो लोइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सही अमदा लुपा करोड़ सामगी रेवेन्यू लाखनबा हाइना पांदम थमलिबा से ngamenbiu फोंदोकी नाकलमरमदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमतना नियम युवांगदा थबक तौरम थेंगनरबदे नोटिस अमता पीदना खुदकता सस्पेंड तौगनी हाबगी सेक्शन वासुत मिनिस्टर ना थमकी ngasi minister ts श्याम कुमार ना तोंगान तोंगान फॉरेस्ट चेक पोस्ट सिंगदा सरप्राइज विजिट सटकी लोइना फॉरेस्ट की ओइबो पोलम टैक्स याउदना पुरम गाड़ी क्या खामंदुना टैक्स पिहन की दिकागी तौगे तौरो अमगी तौगे तौरो करागी फॉरेस्ट की लॉ एंड प्रोडक्ट मक्सी फॉरेस्ट प्रोडक्ट आज चेक एंड तमगे गेट हारेबा थामद्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर चेक गेट हाथमेबा अदि मिनिस्टर की वगैरह आईगी वगैरह कनागी वगैरह अदि लोइमक सिदा चेक तक रॉयल्टी दिला लोगदबनेबा
लो फ्री था तो कमाई तो नहीं सी था तो ले दी कमाई ना ले पास कोई तो यार तो हम तो थबक कोई की हमर मार्क्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू तो बसी सी नियम वांग मोदा कोई मार्क फुजलक अदगी लेबा कंसर्न DFO मान ngasi mo transport da thon State government ki makhada leba department sing amadi secretariat office ki deputy secretary under secretary SO ASO amadi dealing staff singna miyam gi thabak tawbu gi mahota lana yoiba amadi senja thumja tawba United Maitai and Pangal organization uma pona hakthengna thengna rehana serol amada khangalakli loina hiram asigi matang da Manipur government ki mari lenab authorities singna department sing asibu athu matamna yengsin bin basu cherol asina makata na appeal torokli Moirang Assembly Constituency ki MLA Oiriba P. Sarachandra Singh na Manipur Housing Lairiba Mai ki system ase Malem ki Sakhola Belebak Singh Manar naba Lakadur Besai Kunlom ki Khallaga Semdok Matau Tai hana Fongdokrei Manipur State Bharat Scouts and Guides na Sinduna Lampel Laiba Directorate of Education S ki office ta Pangthokiba MLA Oibata Natana Manipur State Bharat Scouts and Guide ki President so Oiriba Masabu Opu ki Thorum da Wafam ase Fongdokibanei Sarachandra na Toromuda Makata na status ki housing Satariba Mai Masing system mase sufficient oirabra haibasi Kantha Chumgani Nakalamurumda status ki economy hengat Hanbagi Matangda Sarachandra na rural economy Fagalaba Kandata status ki economy ki fibam Fagalakani housing Kwadi Maru oiribadi status ki leisure economy ase sustain Toduna Tham Ba Aduni Hana Fondoki Ngasigi Okpagi Thoromada Manipur State Bharat Scout and Guide ki Luchingba Singh Education S ki official Singh Yauna Angang Oriba Scout amadi Guide kya loinana Sarugyaki Apart from skill development technology all that we talk about adigi wang madai koina amakak khanbeya basi Han equity foundation say economic base se strengthen karmaina togi have see important oy then we go a step higher and think about skill development and then application of technology nupi gi they are quite doing very well in certain areas like handloom is a thriving area in the economic then again about this animal husbandry fisheries agriculture and horticulture. We have lot of potential and scope still we have not done enough. Ngarang Megi Taramapan English and Tarataret Irai Numita retired Professor R.K. Tarachanan Laikidabada Manipur University ki Mathematics Department ki faculty member sing staff sing amadi Mahiro Singna invitees single in a minute and 2 minute leptuna awa Fondo Krehana Chiro Lamada Kangalakli. National Highway 37 Zirbam Lambi Sembagi Sentangda Nalam Sum Culvert Sembagi Senfam Yaudian Fongdorakle Hana Rongmei Naga Youth Organization Manipuna Fongdorakle Hiramasigamadil and Nasi Rongmei Naga Youth Organization Manipuna Chief Minister the Memorandum Mamasu Pishin Kraheri Nasinungtil Manipur Press Club ta Pomising Unaba Madalubasagi President Singam Lung Dangmai na Fongdorki Tungina Lubasigi Taumi Singamasung Rongmei Students Organization ga Punna Haukiba Tada Lambi Semagi Tabak Kanasatari Ziribam Lambida Hakteng Satuna Yengshinki Ziribam Lambida drainage system Amsung Culvert Singba Semzin Bagi Tabangamata Paikal Amdabadagi Mapamadu Leramba worksite engineer Hanglubada Ziribam Lambi Semagi Sentangda Culvert Sembagi Pashayau Dihana Fongdoro Kibani Ziribam Lambi Semagi Tabak Pairiba Company National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na Paikaliba Tabak Thorum Asida Lenga Gasida Miyeng Changbio Masung Lokot Payaba Tabak Lokot Piwana Sumari Lenabasingda Apil Torokli NHIDCL Amasung Manipur Government da Mamang Sahi desu Akoina Lambi Shembagi Matanga BRTF Layering Eda Amatau Grabni Press Conference Pam Grabni Aduga Kano Taukrami Adugi Mayam Silere Aduna Akoina Pambadi Culvert Amasung Drain Giche Fazana Shem the Bataragadi Akodi Numit Marini Gi Manungsida Akoigi Taubayaba Akoigi Tabakama Pangtokani and Akoina Tamjari Directorate of Information and Public Relations Manipuna Sinduna Azungi Ahan Machayolda News Reporting a basic course ama Numitare Chupna Churachandpur District Headquarters the Pangtokadari Yaunung Singna Lakhu Me Kuntramatwi Fawbada Isag Educational Qualification Singi Photocopy Sing Amade Passport Photo
ani ga loinana asamba sebang amada application iraga district information officer Surachandpur da thajilakpa yagani haina DIPR ge director na thokpa chirol amada khangalakli matang aswaida break amalojage Manipur amade malengi tongan I pau singa loinana ikoi break ta gyabna thuna hanjarake impact news bu migeng ta du na lebiu break matung da mayabo man taram no okchari loinana bulletin se makata pau sing miyam na pijari Chief Minister N. Birena, Prime Minister Office ki Principal Secretary Nipendra Mishra ga unaduna status ki issues sing amadi state government asana numit samani ki manung da pangthok da thabak thorum sing maram da khangalam le hari Imphal manung da thengnariba afabathang na bising ki award pagi matang da palladuna hausi fawbada Manipur ki apunba mising ki sada yankai romna thaknan na ba afabising fangwa ngamdriana fongdoki Drinking water scheme sing paikana na bagi damak lupa crore listing ani sani kuntra mapan gi oiba senfam kaitok pinana ba Chief Minister Biren request tauki Union Minister for Human Resource Development Prakash Zabedkar ga unabada Manipur gi district khuding makta model school amam linkan na ba amade Indira Gandhi National Tribal University Regional Center bu full fledged university ama ohen na basu request tauram ki hari Lakliba summer vacation manungda Delhi amadi Imphal gi direct flight sing hangdok piduna tourist investor amadi mairo sing pungning singsin ba hotna ba yagani haina so Chief Minister Birena Donor Minister Dr. Jitendra Singh da phongdok lam ki hari Manipur gi sing amadi manung hunjin ba mafam sing da air dispensary cum ambulance oina seasonal na ba helicopter ani liner na bagi damak one time investment oina lupa crore Sama kuntra PB na ba amade NLCPR gi makha da Manipur government na paikhat liba English sing ne tara taret ki priority list yaw ki ba project sing gi kai tharak da percent from sing show athum matam da kai thok pirak na ba Chief Minister da Donor Minister da takshin ki Police amsung miyam gi marakta afaba mariam thamna na gi pandam na community policing gi program ama Hiangnam police station da pangthok rei program adu SP Kaksing gi lamjing makada Hiangnam police station asindu na pangthok ki banai community policing gi thorim adu da police amsung miyam ga lainaga da mari thodok ama tholok matam da miyam na kari tawba yaba police na kari mateng pang haibana sing gi matang da khana naina ki thorim adu da Kaksing gi SPS Gautam Hianglam Sekmaijin Wavagai Gram Panchayat Singi Pradhan Singham Sung Mafamadu gi Maira Pai Bikyana Sarugyaki India government amadi nation ai mani gi marakta sathanari ba peace talk namaram oiraga lamdamasigi ngam khaida pire besai theng gi matang da miyam gi oiba khanani na mifam ma lashram kulem lekai development committee nauran thong na sinduna tha si kunma thoi gi nungtil pung ahum tabu matamda committee si gi sanglen na pangthok lagani hari Naga River Lane Kabo lekai Imphal lausin ki bi mayok ta sem ki bi JAC na marirak suba law breaking day gi thoram pangthok rei English ni taram dogi me kunda high court na taki bo order gi mayak matam gi laingak na hotel Imphal pakthok chawthok na gi damak north AOC de laiba mafam ase takai ki banei matam gi laingak ki minung si yaw do thawong adu na maram oiraga hauzik fawba laifam safung khangda miyo kya lairibane hiramasi gi mari lainana Manipur Press Club ta Paumi Singa Unaba the JAC gi co convener Penti Golmai na Fongdora ki bada maram sadan laikai amu ngam mi haduna thugai ki bai base lamdamas da lo laitre habane purub khudimak amato wena sahi yankai gi mamang dagi khunda mi na lairaki ba mafam adu da mau sagum am lai yana ba semjin bio haina marilana bisingi puning chingsilakli Kaksing district ki manung chanba Sugnu Assembly constituency da PDS ki polam sing fangdab ki matang da miyam gi rally ma ngasi sakre hauki ba sahi English ngani tarataru ki April thada gi sana ba hauki ba National Food Security Act nafsa gi makha da phangkham thok polam sing Sugnu constituency go ina fangdab gi mayokta Defense for Purified Front sinduna wangu nupa marupta gi hauraga miyam gi oiba khongchar ma chatki Sugnu Assembly constituency ki miyamna phongdorokpagi matung ina constituency se da PDS ki polam ase sahi amada ahum mari rakta gi hena pibidre hari loinana voter amada seng kg ahum da gi hena pibidre voter sandaba mioi singdi sarahela dra haiba wahangsu hanglakli
मांगरी चेंगसी मतौ करम तौना कनाना मफम कदाइदा मांगहनगरी कमाइन तौगरी हाइबगी मतंगसिदा अखोइना अनौब लाइब गवर्नमेंट सिगी मना कोंग यौहलकांदा ममित उहलकांदा ngasiदी मणिपुर की मनुंग चन्न लेब सुगुनु केंद्रदा पीडीएस की पोलम अमता हंगदरे हाइबसी उननबा ताननबगी दमकता अखोइना ngasiगी रैली असि अखोइन होस्ट ओरगा सिनजबे लेबाग असिग डिस्ट्रिक्ट कुंथ्रा खनगतुना इंग्लिशिंग अनि तरामंगा दगी तरानिपान फाबा सही मरी गोइना पांगथोकपा नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वेदा हंदक यानहानबु ओइना मणिपुर के थौबाल डिस्ट्रिक्ट यावरकले सलिब था असिगी तांग तरानिपान दगी कुनिपान फाबा चथगदरुब सर्वे सिदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लेकाई यांखै की मनुंग द लैबा सही यांखै की मथक त लैबा उबगी मापांगल वालब सिंगी मिट येंगनी मणिपुर की वने सर्वे से मेंबर तरानिपान साब टीम में एम्स न्यू दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑप्थाल्मोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सूरज सिंह सेंजम ने लुचिंगदुना पांगथोकनी है AS Education Trust Imphal amade Parents Association of Manipuri International Students Manipur na sinduna ahum suba Gateway Award International Expo 2017 ngasi Nupilan Complex ta hawdokre ngasi dagi hawraga tha asigi kunithoi phaw sathagada educational expo sida Russia, China, Kazakhstan, Philippines amade Bangladesh loinana North America da leiba mailation kayada MBBS, BDS, BD amadi MS tamning lamdam sig mahiro singda counseling amasu pangthoki loinana thauramsida sarugya akiba singna asiguma expo sina Manipur amadi India gi ata state sing mahiro sing atop laibak singda mai masing tamnan namagi khudong saba piragani hanasu phongdokna ki इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओरम राजीव गांधी लेखिदब की नुंगसिंग नुमित ngasi ningthau khongda leba Bishnupur block congress office ta pangthokre hayeng lebak sin mathungna pangthokadoriba Rajiv Gandhi lekhidab ki numira sigi mangoina na ngasi ge thoramado Manipur Pradesh Youth Congress Committee amadi Bishnupur Assembly Youth Congress Committee na sinduna हम है Rajiv haiba wakhalona sida yumfam oiduna pangthokpane thoramado sarugya ke congress ki luchingba sengna Rajiv na हिरम कयादा लौरम थौदांग सिंथाना की मरोइना लेबाग अस्ते लैरिबा नहा ओइरिबा सिंगदा साउखत खोंथांग दा माइ ओनसिननबा पुकनिंग थौगलमकिबा मदे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साउखतननबा मागना मंगलमबा मंगलान सिंगे मतांगदा वाफम कया फोंदोकनाकी थौरमदु सरग्याखिबा इन लोक सभा यूथ कांग्रेस कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट ई दयानंदना हंद पांगथोकिबा तरामाथोइ सुबा लोक सभा इलेक्शन दा कांग्रेस पार्टी ना वोट काबगी सांग हंथरकलिबा से पार्टी असिगी एमएलए मिनिस्टर खरना मियाम ग नक्सिनबा वाटपदगी थोकपा नि फोंदोकी लोइनना हंदकी मतांग असिदा अचौ पारा म तमहोरगा तुंगदा लाकदब सिंगी सेम साब मथौ ताय हनसु फोंदोकी थौरमद अथोब मिथुंगलेन ओइखिबा बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए गोविंदास कोंथौजमना राजीव गांधी ना ओइना लौरम थौदांग सिंगबु सिंथाखिबा लोइनना महाकना कांग्रेस पार्टी दा यावरखिबा से राजीव गांधी लेखिदब नुमिता मसागी डोनेट तौदुना थमोइ सेंगना यावरखिबने मियाम गे असेंग मलुसिंग ओइगे हारबदे इसागी खुदोंग साबा फंगदब क्यासु कथोप मतौ ताई फोंदोकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लमजेंदा भारत से यान मांगजिन थार सत्पा लैबाक अमा ओहिन बिरमलिबा से श्री राजीव गांधी जी ननी हैबसी अखोइ पुन मगन लोइना खंगरे बनी लैरिबा भारत की सेन थोंगी इकोनॉमिक ग्रोथ असे असिगुमलबा लीडर असिना लैबिरम बतारगदी पृथ्वी द लैरिबा साफलब लैबाक कयाना किनरिबा चाइना से चांगदंगबदा यान हेना अखोइ हंथरमोय दोगनी अहापी तसेंगा राजीव गांधी जी लैबिदबगी साभावना निमित अदुदा ब्लड डोनेट तौरगा पार्टी से यावजबनी थमोइ सेंगा यावजबनी पार्टी से नुसीबनिना पार्टी से गिदमकता कोई सैक्रिफाइस तौबो नमसो दरगार ताइ सिने कोई रांति तौदरिबा कोई पुनो सिंगा सिना प्रजागा कुसनना समिनजबा लोइनमक निंगबा थमनबा नमजद्रगसु यारिबा मखै अयामसु निंगबा थमननबा होननबा कोई रांति तौदरिबा कोई होनजगनी मंत्री पुखरी लेबा हेडक्वार्टर IGR साउथ नंगरांग मे तरम अपंदा एंटी टेररिज्म डे की थौरम पांगथोखरे मखल खुरिंग मकी टेररिस्ट की मायोक लेदुना ऑफिसर सिंह JCO सिंह अमदे असम राइफल्स की पर्सनल सिंहना थौरम मद पांगथोकी मियोइबगी पुनसिदा सिंगनरक सिंह की मायोक लानथेंगनदुना मालेम असिदा लैरिब मियोइबगी पुनसिदा शांति लेना नुंगसि सानन तंगदु लैतान लेना पांदम द एंटी टेररिज्म डे असे पांगथोकपने पनबयाई सही खुदगी मे कुनमाथोई हानगी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की लैखिदबगी नुमित असिबु एंटी टेररिज्म डे हना पांगथोकतुना लाकपने
अदुब हंदक सही ओइना मे कुनमाथोय असे नोंमाइजिंग नुमित ताबना मे 18 दा पांगथोकपनि हारि District Administration Kangpokpi na so Kangpokpi ki DC office ki conference hall da anti terrorism day ki thoram pangthokre na chirol amada khangalakli Manipur ki Haulian Lal Guite IAS officer na iba Confessions of a Dying Mind kauba non-fiction novel ama ngarang New Delhi da State Minister for Home Affairs Kiran Rijiju na phongkre Hairib novel ase isor amadi vigyan gi oiba mawong matau lining lai sol amadi nungsiba bu uthokpa malim gi oina hanba philosophical novel amani masina modern science ki matangda amadi philosophy ki oiba yamna maru theory sing adu khangba ngamalagani hari hairib non fiction novel ase India gi north east macha amana iba hanba novel oibeta natana English sing ma chanipan Yankai Nipanda John Stuart Mill gi on liberty gi hek mathangda Indian civil servant amana iba yan hanba philosophical novel nei Lairik form gi thoram adu da wangang laduna Kiran Rijiju na phongdo kibada philosophy da yupam oiraga asumna novel phonglakwa si ta sengna pungning thaugat ningai ni phongdo ki loina na hariba novel ase hauzik Amazon da gi fanglagani Hauzik sanabagi pauda Nipan Suba Tampha Lairembi state level mukna tournament ngarang wangu gi Tampha Lairembi sangle na pangthokre thauramadu All Manipur mukna association gi miyang makhada wangu Tampha Lairembi mukna association sindra pangthokki bani light amadi heavy hana makalani thokna khaidok tuna pangthokki ba tournament da mukna roi humputara rom na saruk yaki tournament adu hawdok gi thauramda Kumbi Assembly constituency gi MLA SB ra yauna tongan miyo kyana saruk yaki Tournament adu da mai pakraba mukna roi singda mana mathum su yenthoki Hockey Union Larik Mumlekai amadi FCI Imphal anina mangaswa Y Rasmani Memorial 7-a-side men's hockey tournament ki final lamba taunargani ngasi Manipur hockey ki miyang makhada YCCIC Kwantha Lup na sinduna Khumal Lampak Hockey Stadium gi Astor Turf sana ki tournament asagi ahan semi final da Hockey Union Larik Mumlekai gi sanaroi TH Vrinel na Panjal ani loinana SUYC Uchekon gi sanaroi Ronen na Panjal ani amaga chanduna match asigi apiba matamda Panjal ani ani sanaduna match asi draw oibadagi tournament asigi sana pathap ki matung ina 8-second penalty na match asigi aka apogi laibak lebna bada Hockey Union Larik Mumlekai na SUYC Uchekon Panjal mangau na maiti piba ngamki Tournament asig ngasi sana ki ba ani soba semi final dana AFCI Imphal gi sanaroi El Mantos na ahum kontra amadi kontra ni toy suba minutes in the Panjal ahum KH Wangamba masung M Robert ani na match ki taramathoi tarahumdoi kulhumdoi amadi kontra tare suba minutes in the Panjal ani amade match ki kontra taruk suba minute N Sanjoy mani na Panjal amaga chanduna KHSC khongman bu yamla lakcha na Panjal ni pan sinoda maiti ba piki sathari ba hockey tournament asida Third place ki hayeng sanagada match amada SUYC Uchekon amadi KHSC khongman anina lamba taunargani District Youth Affairs and Sports Imphal West na sinduna district level Subrato Mukherjee football tournament pangthokpa haurgani hari June taradagi taramanga fawba sathagada tournament sada sahi taramari amadi taratarit ki makhada leba nupa masa singe tournament amasung sahi taratarit ki makhada leba nupi masa gi football tournament singa sada saruk yaningba Imphal West district ki manung channel leba school singna Khumal Lampak sports complex leba Imphal West district ki DYAS ogi office tagi akupa marol khanglaba yagani hari Nakal Maramda District Youth Affairs and Sports Churachandpur Sinduna District Level Subrato Mukherjee Football Tournament Tuibong Dalaiba Khulmun Football Ground Pangtok Pahauragani Hari June Tara Nitwe de Tara Taruk Pauba Satagada Tournament Sedasai Tara Maria Tara Taret ki Makada Leba Nupa Masa Singa Tournament Amasung Sai Tara Taret ki Makada Leba Nupi Masa Singa Football Tournament Singa Seda Saruk Yaningba District Asiki Manungdalaiba School Singna DYASO Churachandpur ki office ki Akupa Marol Khangaba Yagani Hari
Sangai Trophy Veteran Football Championship के semi-final सानगदब team सिंग सेम साब लोइख्रे ngasi Kumalampak main stadium साना की football tournament से अहम सुब quarter final की match अदुदा V side team B थांगमोइबन की सानारोई and Imochana match की निफु हमदोई सुब minute अमदी 58 सुब minute सिंग द पांजल अनि लोनन M देवानंद मसुंग TA सोमेंद्रोनी न match की 32 मसुंग 50+1 सुब minute सिंग द पांजल अममम ग चंदुना श्रीति चांदेबु पांजल मरी श्रीनोदा माइथी बपिरम लगा सेमी फाइनल संग मंगम की टूर्नामेंट से ngasi sana की मरी सुब क्वार्टर फाइनल दना TVSFA तौबुंखोंग ना IVFA कांचीपुर बु पांजल तरुक अनिदा माइथी बपी की टूर्नामेंट से के सेमीफाइनल संख्रबा TVSFA तौबुंखो की सानारोई एन उत्तम ना मैच की कुंत्रा निफु हमदोय मदि निफु मापन सु मिनिसिंग द पांजल मरी लोइनाना NG खेलेन मदि TS कृष्ण तोंबी अनिना मैच की मरियम सुंग यांखै हमदोय सु मिनिसिंग द पांजल अममम ग चनखी माइथी औरबा IVFA कांचीपुर की पांजल अनि अदुना TS जोफी अमसुंग A जयंत अनिना कुनमाथोय मदि यांखै मंगा सु मिनिसिंग द चनब ngमखी RK Fortune Developers Private Limited की Managing Director RK Rameshwar की सेंथंग मखादा All Manipur United Veteran Football Association सिंधुनिसा थरिब चैंपियनशिप असिदा veteran football team कुन सर यारी मतंग सोद बुलेटिन से टेंशन जद्रिम की मांगोइना हेडलाइन जमोन थमजरी State government after awan Manipur na bahona bidamiya mateng thauna amadi leng banan state minam changi na Sri Minister N Biren Fongdokre Umputra Humdoirak Suba Battle of Impal Giling Sing Thorum Lakda Maleri and Suba Lanjauda Thawai Thakram Lani Sing Bafam Kai Kunam Kray Japanese Ambassador KNC Hiramatsuna Maibam Lord Pachingala Indian Peace Memorial da Ani Suba Lanjauda Lai Kitra Japan Lani Sing Bafam da Kai Kunam Kray Numit mga ni sina sa tharak kiba Siru Yili Festival Lotion Kray kumayasa na sing taman di marak tahiyan na pabamari layan pwede sinuhay na Governor Nasba tulang Fondo Kray Amasung anaba sing dagi se law yabi video madi kudam sangdam kaya laibadagi ningomba promise to suspend taw kibani hana Zeninski Director Professor Devenna Sengdoraki